Jut Kongres kita dakinga. Ka Voice of the People Party VPP menha ka arpunyotri ukalalangkot kala pediang bat penrung ya onong yalam barim keseng HSPDP u Bobby B Kharshandi ringkat bat kinong Kershan jong u sya keseng ha ka jingalang bala penlong ha Bishops Hall ha Nongstoin. U Bobby B Kharshandi unya kun ha ka election ka Banwan na Nongstoin hadien ba ula yo tiket na ka VPP. Haba ay jingkren ha ka jingalang iba Kharshandi ila ong ba ilaray banya kun ya ka election kum u Kyrtong Shimet hadien ba iklem yo tiket na keseng Hill State People's Democratic Party HSPDP. Ya ka jing penrung dekot jong i sya keseng lawan banyadon lang da i Presiden keseng VPP iba Ardent Miller basayang mot i Dr. H. Karachen Vice President ka VPP bat kispa ngut kinong Kershan keseng VPP na Nongstoin. Lada pipuri yaki report. Lagalong kibam lami yaki got report. Report ling baga niti ayo small Iran bantit. Baga jila Meghalaya. Kadon hakabenta kabasya Kyrtong. Ani gali kam kabatia nada jala jepi kopi paipa. Lada gila pakra holusnem. Arpula election nemli. Nanoifi kalae. Kerpa di paipa. Filan Indonesia sesem. Filan ki bayi masang bijang pi. Hakan kita beri terjungi. Apakah di Kyrtong juga PPP Pynieng beslo percaya ki kali dengan tiang. Makai bagi yang mengkacat pendiri pembaharan dirajaipan kata kesensyar hadar kebukut bagi yang di segi barat. Jadi mopi pak juga beri KHASI neutral bagi parti yang pergi yang kacat berdiri sesisi tentang. Ka Commissionerate of Customs